Ebi byona byizireho bwa nyuma y'enyamishwa kurwa mu irindiro ry'enyamishwa erya Queen Elizabeth National Park kushisha bihingwa byabo. Asente zibarese miliyoni 28 tuenzera zite nkukuyarire miliyoni 7 z'umwaka gwahwire zikabura zitugasera kandi cyo twenda isomero abantu bariyo bonerwa misiri yabo abana barugiro mu masomero tuba kusoma akwenta asya yitu orutoke ebicoro no bireba fene empocha enzozo nebitera namteresa umuntu kumugera ngo nzozo zatumaraho emtumba yitewiraho ebicoro byawaho fene yawaho niyo benesomesa abana befuzi ba mama konka kurwo mukasesa nata size nsai 10 takarebukire kazora. Abantu bagira ngo bamaziro bwire buringwa bari kuteganisibwe nyamishwa kunkane cyo busasi kushanga sente ziri kubahebwa paka nizo burro mu mwanya abataka bataziganyirwemo. Yitwe twakine musarubona ahabwe nyamishwa buri mwaka batugambira ngo baza kutukorera ikintu cyo kurinda nyamishwa twakakirebaga sente zito nturira ngo nizija kunkitwe twakarebaga no byakubye nushunemwe abana tubakine cyo kurya tutuyine chimba tutuyine musarubona nyina busasi bwafuzi kuramu nimpingo go musiri nkegura mitumba nadigura mitwaro mushanju nkaija nabyara habwa chikoko ngene hati yareba kujagingana ebitoke chikoko cyabita mbenyine ikazanjibira zo rutoke tinchi wade nangwa ne chitoke hati ni nyachurugu akazinda kubeneka basa kusomesa abana banje hati ni kateka nkai churugu. Chairman Kazora Bowazi owabataka bari kwetombwitira nagira ngo enshonge y'abataka bari kwetombwitira ngo tari kujumanya. Akusayinga proposal chairman LC2 amuna Paris chief. Chairman LC3. Echakabiri sente zibagamira na musanzu nangana na musanzu 28. Sikena district. Echakatatu kuyataka kufuna sente za National Park orire tezkareka gakintu cyona kiyaza National Park egomborra ya Kichwamba mu mwaka ogu ehirwe miliyoni 36 ezerugiro mu irindiro ry'enyamishwa erya Queen Elizabeth National Park. Omuruka gwa rumuri guhirwe miliyoni 80, Katara miliyoni 29, Kichwamba miliyoni 39 kandi Cyambura miliyoni 27. Umuganda kurugo muri Rubirizi abantu bari kurenga 80 kurugo mu district ya Rubirizi bahirwa amagaro 80 agaraba hwere kwegesa abantu ngo kubakubasa kwerinda oburwire obweboro mu district age. Ebe bitakabireho RDC Harriet Nakamya atireho kiragiro cyo butekerezo umuntu wena kuzaha district atabanze kunabengaro ahabwo kwerinda indwara ya Ebola. Mwena abali wano ngoli mukulembeze no batoli mukulembeze boda yotegeza balanti Ebola atuse Ebola atta Ebola omulabo otya omusujja omunje nnyo singa ofuna omuntu mu kyalongo omusujja mungi nnyo nawe kyanyonyonyo nawe irange nyingo zimenyese timukwata mangu ku muntu ari kubiriza abatuze bona ba Uganda bareka kuma kuriye nyama za paka kuriye ibintu bitakuribwa n'abatakabona banka side zabo kurgana dara kasese bareka kurya ibintu by'ebinyamiswa abo kuba ebinyamiswa ni babirya bitace bire batakumanya oburwere bwo bine. Ni kigamba ngo district ya Rubirizi eyine mihanda mingi erukurabwamo abantu barukorwa mu ihanga rya Kongo kutaho mu Uganda barukoretwa mu nyanja ya Lake Edward no mu irindiro ry'enyamisho. Emyanya je yituri kwekengera ngo niyeraletwe mu Ebola niyo tutire mu ki amakanda kandi nitumanya ngo twakora umurimo muhango mu myanya ejo tuza kurwanisa ki Ebola. So emyanya ejo hari landing sites ari Shemyaro iri kuna side ya Rubirizi arimo gwa Kishenyi haba mu Kazinga haba mu Katunguru haba mu Ashaka then twija twaza na Kichwamba. Public places inakubara makatapu arona sabuni kugira ngo wayikaho onabe kare jiniyongere itubasa kugerindamo musire emyanyi zibazir public kaza churches mu Katare muteka wa mizi tukanaba because we are the ones mixing with the population and going to different places. That means you must be extra careful in doing that work, be exemplary. Gasha kwa Chiru Ramadan.